Waalaikumsalam. Atau Amara lagi mele nih panggil kele. tuh di masjid batal puasana. Mapo sama nama itu kok ga? Tanya tuh. Ya setengah suami. Agak mana sih malah jaga kue? Ilham siapa? Iya kan nama tuh kamu tadi itu lalu. Melelan rawan mah teduh mau ganggu suami. Otono saja kemacule. Mebuki bujuk-bujuk kerae salonge. Tanya nak keratu seliwengi. Lo kalau maju mata. Mau tau nih ga? Moto nih. Lo kajak maju lambok. Kita sih kalau maju le, nama puasa kete. Lo kajak ke salonge mebu bujuk. Aja nih, minum ngamu kok kurang. Anak masalah mana tak na minum dua tuh. Jangan balik. Kuni rate. Nggak boleh beda kok. Lo maju le. Mau beda ketok itu dok. Jangan balik. Yo kana, aja boleh mah bari-bari le su. Aja nih non saloe cara ngamu gimana tuh? Ini kalah kita rosing. Dah. Pus. Abai di. Tenang teh. Pus. Klasi. Ya main lah. Di karena nak ini joko maju le, jadi tanah le suruh. Mak bari mana nih nana ayi? Napamu bau berasa mana? Karate ambo mau joko malah jadi budangnya. Boleh kau le malah aja ambo nade mau lima tinggi. Aku misalnya tika aja joko kue. Loka berasa akak ko. Kamu cawa. Ini mari, hangat. Ini mari, macet hangat kue. Hangat, hangat. Ini Habis sih lo bersama anak Becana joka. Macule bari-bari corona. Joko paling macule osing-osing. Lo dikit 5 c ular ramalangi. Dewa c ye, emosi mah. Boleh mete ke kayak gitu. Sen itu anak muda. Kemetona pemu. Kehe wasale to pasangki. Karena to pasangkimu. Mace ini mah karyawan yang penting kerja. Maksan aku ke mau
Eko mulai jujur dah ho. Kerana senai ye, tidak viral, tidak keren. Sita video mabala na kirim na naik. Tiga ngare sih mabala ye. Dia noli ki anggota. Saya tuh pandai orang kan. Kita paling kesini tuh. Anak setang, wasu wak bala.